Znači, kada žena prijavi nasilje, prvo se suočava sa policijom, odnosno kada daje izjavu i slično. I ono što jeste tu problem jeste što policajci, policijski službenici uglavnom nisu, da kažem, senzibilisani za rad i oni u tužilaštvu i oni u sudu kada dolazimo do kasnijeg postupka, a to jeste problem i zato mi uvek naglašavamo da je važno da oni prolaze kroz edukacije kako da se senzibilišu za rad, pogotovo oni koji dolaze u direktan kontakt sa žrtvom. S druge strane, tužilaštvo je jako sporo kada govorimo o pokretanju postupka, isto tako se na kraju ne izriču kazne u dovoljnoj meri u odnosu na broj prijavljenih slučajeva. Isto tako izvuče se sudom, odnosno kada govorimo o trajanju samih sudskih postupaka, koji su mnogo spori. S druge strane, Srbija bi u tom slučaju trebalo da poboljša svoje mehanizme zaštite s obzirom na to da je potpisala i ratifikovala Istanbulsku konvenciju. Međutim, mi i dalje nismo dovoljno usklađeni sa tim. Evo, na primjer, statistika iz 2023. govori da u preko 28.000 slučajeva koji su prijavljeni za nasilje jeste da je onaj koji počinio krivično delo preko 82% bio muškarac, a s druge strane, kada imamo zapravo pol koji trpi nasilje, jeste da su preko 70% slučajeva žene. Tako da u tom kontekstu Srbija i dalje nema dovoljno dobre mehanizme, a isto tako sa time se sve suočava i što se dešava takođe u odnosu na 2022. godinu. U 2023. godini su smanjene, primećeno je smanjeno, dakle, izricanje prekršajnih prijava kada se radi o prekršaju samih hitnih mera ili produžetku hitnih mera i slično. Tako da eto, otprilike tako funkcioniše i šta se kasnije dešava kada žena prijavi nasilje.